Çoğu Türkan oynap sürgөнгө Allah'ım aşağı atelesini korkmağa nasip etsin. Жақшы болуп ушерге алып келип биз менен жолугуштурганга Аллахтын өзү жол берсин. Amin. Amin. Allahu Ekber. Mına tuğanlar. Daha bir жақсы insanlar düğüne geldim. Karapayım. Şul 3 uyu varken, o torpağı eken. Жақсы deydi torpağı. Şunu enimiz sakayıp ketsin. Şul bizden koşumçabız dep berip atat tuğanlar. Bizge amanat kıldı. Qanday insanlar vardı. İyila verdi. Allah. Şul torpağı eken tuğanlar. Paroda sağlığı, densoğluğu mıқты. Hem bunu biz koldan gelişince satıp kançaga çıgat boluşunça tez Bolsborдағы жабылайын деп қалды, көпшілікке белгілі. Андан кейін daha bir инвес тұрады. Қырғыз елім, айлансаң арзиді. Қырғыз болып түрілгеніме сыймықтанып жүрем азыр. Daha bir яқсан. Қайерден де өстер бе? Кече ат берді ғой. Ошолордун эле кошуналар экен. Мына кандай инсандар бар. Ушул торпокту алам дегендер байланышкыла эми үйгө алып барып, ошол жерден дагы чыгарып, мунун баштапкы ценасын коюп, эл менен журт менен кеңешип, баасы канча сомдон коёйлу. Анан ошо чыккан пулун ошо энебизге эм банктан которобуз. Бул инсандар бизди чыгарбай эле кой, эл билбей эле койсун деп атат. Эми аманат нерсени мына элге жарыялап атам ушул жерден туруп. Мына жанагы оң колуң берген нерсени сол колуң билбей калсын дейт го. Биздин колубуздан келген жардам ушул деп ушуну берип атат. Машалла, эки дүйнө бактылуу болсун. Аллахым курулай домат, жаман көз, ар кандай жамандык, кырсыктардан сактасын. Ушул ыхсаны кыяматтай эселеп Алла Таалам сөзсүз берет. Ne deysiz? Sözde gelbey kalı. Tinç bolgula, aman bolgula. Ушундай беришен инсандар көп болсун. Кимде ким мен дагы берем дей турган болсо бизге кайрылыңыздар тугандар. Биз сиздердин ихсаныңыздарды тезинен жеткиргени аракет кылабыз.